URL teriang wajukman kamu MLA ke Amlarem konstituensi, wajukman le menteri ke Sorkar Jela kamjo le ukertong MLA ke BJP hau Hajar Khatpra, ni kesengi delang waki wabut wakerchan yung o, de iki kerchan wapura ya Stephenson Mukhim, uwaman kamu kertong ke NPP ha ke election MLA Hajar Arpaule na ke Amlarem konstituensi. Haga ilang tebian wada khud URL teriang yaki wabut yung o ha Amlarem, wada lang le Stephenson Mukhim. Dakana o yay daw wami na una ke BJP, ta o wahaki sosnem tam MU wakani ka party, ule ko yi na do giwaya khmat asilong kamjo. Kamte kam ubru wada rap slem haga sany hima sima, msngaw yahap o yay ni. Ini iru kom le ke BJP depan man ko yanga wasa asamen, way kam ubru wadang MI angnut wo yarap yaki pajba, perkat o iyi wanga yi o yaram, nay baha wo yukun danga le myuhoy de ki pajba, na jurong waka party wajid o le mpidianggi. Kam te jid o wo lang no waki pajba, de wo haga kenhun wahe kateto ke NPP, ong URL teriang. Ha o ihap ya penhun ha perdi ke NPP wa ke BJP ha po ke MDA, kam te rapsuk yanga ulay o ca ke NPP. Nay liang Stephenson Mukhim hawa kalam depan senga o ikmen yay maya ki pajba yo, way ngay skem mule wa iwan kerchan o RL teriang, day lang warok ki MDC wahap hapo ke Amlarem konstituensi wa ki pajba, mdam di uwo poy ca katong ijob hau Hajar Arpaule. Ong haro o wadang embon ki kam wasa ateng ki watmu wo pendep hapo ke konstituensi, wa kentup na do ipure puti ki luti sengking, ke kam uin subri icait ikhia wa kiwi, tang wada rem no u hau Hajar Khatpra. Kam te le job u hagani ke kenti wawan, daw bot din lut uki, na jurong wawan ra sekiwi de ki watemme. Tau kani ke meeting khut kerpang ye pi yo ap pi yo snyau pi i batai ye pi. Wada tip babi nga to ada manu kertong yung ke BJP hau Hajar Khatpra. Pada ye psi ada bun na pi gwi psi BJP. Pat em ni la na perdi yung pi kiwa em baik kata kejing maya kejing nyaman perlok kata kejing nyajan kawa mi diu batai. Ya, naya be pi, naya wan pi. Kani ke meeting kawa kod heni ta teman kata kadur kawa kod yo warok kiwa em kiwa yo notice wi wan yo siaw wi kani kejing batai nga. Ta hadin wada charem mi kani election ta da mani daya sak kena mo to carem ta carem ta gadi ke parti la kamte ta ya yuluti wa to ka parti he daw em ko wan go yu pen up yu pen senyau ka parti na ka benta ka jing em kam yang ka konstituensi ta yusar kamte lai di por ta hadu kan ni ke por de sus nem chiteng atu so susnem chiteng so chiteng snem upoy kanika election man ka san snem pura ta kwao pentip yu wa kata kajing siau maya ya kata ke parti BJP kamtam ya kajing pelai yung chief minister prime minister burong Narendra Modi kajing pelai yung ya dari India borok ko wi to dari India ku baga nikiliang borok ko ka ta myo por yo batai pi ti i ka maghalaya na kata ka jingmaya yung u kamu prime minister ni dio batai ya kata ka jing yo mentoy pi nagaliang yung batai ka sarkar baina Delhi tenre menapai na kani ka kenhun yung ka BJP ko em hasilong ta snyau si u batai wa kamte ne be dui nam hi wa man membar ga BJP tangwi kam na mu yo wan yo pen siao nga siao lai ta kapor lai malai ta kapor kam te te siao u tip de kamun batai ta bun ki wakli nga daw yele election binam siao sat diu batai kamun tenre aku ko trai ramba tong yo sange no ya kani ta ko pa ba ai da kwa ngu chomnya ka parti ko wajid na kapaiba ampu umai kita te yanga le usar ko ayu chomnya ta ong dan hawadang biang gerta hawadang biang hi gabor to chomnya parti NPP they have declared ya ki ticket
yang kandidat depan mana lagi petut yang kandidat yang ke parti yang lagi uaratin nei bah kimi tuan ki perlok ki lagi parti dan persatu bekelagi pi dan ki mas Stefan tikenal yo tikedu andai ne segi wong pi mo de borom ma ara yang udah endang curup bat yo worok yo he tuan ini wong pi yang ke parti tiket nin ila dapat dikliar hamu kia konsensi hai por dikliar ki yo habo hundakar UMDC yang ke safai umanu kandidat yang ke NPP na kataga fung o kia konsensi tengah wong IP ni por mo kawang ni ing mo yuplay yo em lang ngaw ma aral turiang yo perkhadi ya ke sem nang konsensi kaman yo ku kecekmat nga de priang o kamen taru uyonga hakmat yang piworo nei ba tiba wato mo tiba bat yo yaki jinglai nuti ma aral turiang dalam manukam UMLA. Dayo ia gelik ka projek mo deman ka job kan ni kiyok kan debun itu dan ni waki kontraktor kiwa kuno kita ke projek to debun lagi kani to kejing mento ya keri warung iwarok kuwi untuk kata kesokar la yo nang go na kutu projek hai por yang RL toriang kani to gadak mapanya kita ka drive pod hadap ki gamo jo ongi yo to hai por yang o tadang saten kam pemangga komplit handrai kidak tim aral toriang to cibon kemie dia pun pau tengah kemen hadu kata snya kemen hoyo hagani genti uyo krelang ciru ma aral toriang kamang coco upungkui ya gani konsensi ko mia biong i ta kepor lagi ngam penjurang ngakar pat ya pigi perlok perjor kiwan heni to kang ma aral toriang o kre citomu mo yo punjok yo mas depan handrai du semen untuk wasuk tegarpan lang iti kat cuan behini to yung krelang churup yele kelam yigilok kijor mo ada MG NPP la unang paskemiki ada MG habit JP la yawan ki churup wi la ada MG ini dep ha kongres la yawan ki churup wi la yawan ki ha kapakti UDP la yawan ki churup wi ho wang iti ki perlok nag UDP la yo da man sem lang gi churup wi bon ki lidar yang gi UDP em churup wi to kam desnya pi wong ma ada teriang mo umas ni pan manu em bahatam ni bah yo jing kersan yang goro ki MDC ki web po konsensi gi yang i nadu MDC yang kawarwes ma head potmi kamju u MDC yang gawar central wanda dang manu ka kongres la hanrai kaman sem bat kajing kelambru yongo to em ga churup wi hagapak di NPP bat henjoy por da ikrelangu wa kani ka isi ku em po JCDC daman ka wi vice chairman da ikrelangu ka party NPP po JCDC bat kam jo da mo UMDC yang gawaris magil writer yang da em lang churup wi kam jo masaran pasuat wa man nagta ga join not joon khut maya ga tai ka thawni tai bat kam jo na UMDC yang ka kita cisa menting ma lokon dekat kini waro MG po ke parti ko yulti ma halam dola tau khut meeting kau ma khut ma aral toriang